Maupay nga gabi mga kabugtuan. Wow, praise God. Baga puno kita yan na. Oh, grabe talaga yung Lord. Praise God. Malipayan baka mga adi ka mo yan na. Amen. Alada mo pa nagkakaabot. So, praise God, mga bugto. Haniyo pagkanhi, diri ito aksidente. And so, na aton gihapon mga live viewers, welcome po an aton midweek service diri SFCA. Mga bugto, I want your cooperation. May gutila ako yung pauyag. An aton lahihimuon, may dakyayak nun, nga ngaran, tas igyayakan niyo an ira padis, nga kilala niyo. Sige, ready na? Okay, Tom and wow, dati. Hidar na pati Wala, inting ko no. Hiding, di ba, ang bato. Batman ngan Hala, Robin. Mga taga, kung good man kita, gindapunan. Agwa. Wow! Kara. Paborito ta ito. Di ba? Dili kita Bible naman. Kita unta kung mag-aram ka mo mga padis. David and Jonathan. Iya sangkay. Dili kita mga sangkay. Ayaw kaaway. Ruth and Naomi. Tama. Apostle Paul and Timothy, Pastor ato nakabatod. Moses and Aaron. Abraham and Pastor, Bible study otro kami po. And Lot. Adi, last one. Jesus and yes, kita. Jesus and me. Ala, diri ka mo sure? Jesus and amen, me, Jesus and you. Maubog tumaram ka mo, di ba? Bisa na Bible, bisa na aton maging kikitan nga mga palabas. It's very important, nga may padis-padis, may tinatawag nga sidekicks. Friends are really important. Do you agree to that? They are really important in our lives and they impact us largely in a huge way that we become who they are. Saring panganing kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Para barkada. Nasaring din to liwat Pastor Stephen Prado mabugto. Kung ang lagi mong kasama, siyam na taband na kaibigan, ikaw ang magiging pansampu. Natuod ka mo ito, kunit imo permi upod-upod, mga tao nga mga hubya, ikaw liwat, magiging hubya. Kunan imo liwat mga upod permiha ieskuylahan, mga mahilig mag-aram, bisan ka diri parag-aram, mahibabaro ka kung paano mag-aram. In other words, bugto, kung good influence ang mga kaibigan mo, most likely you will be on the right path. Pero kung bad influence ang mga kaibigan mo, you are on a very dangerous path. Because choosing friends can be a curse or a blessing. Again, choosing friends can be a curse or a blessing. Kaya nga sabi sa Biblia, the wise men choose their friends. Dapat marunong tayong pumili kung sino ang ating mga kaibigan. Kasi bad company corrupts good character. Bisan buutan ka, masugot ka imo parents, tas nagtikang kapag grade 1, pag uli mo ha impanimalay, hala, nagpipinanbaton ka na ni imo mga kag-anak. Kay ani mo mga kasangkayan liwat na baton haira mga kag-anak. So, bad company corrupts good character. If you look at our society right now, many youth are being led astray to drugs, in speaking or reiterating bad words, indulging in premarital sex, disobeying the parents. And you know what's the biggest factor hining mabutang? You will be surprised because of the influence of their friends. That is the reason why your classmates, your workmates, they need to have godly friends. Kailangan nila magkamay-ada hin mga godly friends.
The best kind of friends a person can have are those who know Jesus. Again, ang pinaka mag-upay nga klase nga mga sangkay nga may ada kita or magkakamay ada kita at mga tao nga nakilala kan Lord. Kay ano? Because this is already proven and tested, mga bugto. They are the most selfless, the kindest nga mga tao nga imo makikilala. Ang mga tao nga diri ka babayaan, bisan man malain na nimo batasan, ang mga tao who will stick with you until the end. Ang mga tao nga diri ka i-condemn, nga nigja-judge, ang mga tao nga dadadon ka liwat kan Jesus. Amoy nin mga pinaka mag-upay nga klasehan sangkay. Bugto, if you know Christ, you can have a positive impact on your friends. Haimo mga sangkay. And tonight, an aton hihisgutan, we are going to talk about how to become the godly friends who will impact our friends through a story of friendship in the Bible. And now, our theme is lasting influence of godly friends. And it is found in John chapter 1, verses 43 to 49. If you have your Bible with you, please read with me, mga bugto. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Come with me." Philip was from Bethsaida, the town where Andrew and Peter lived. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one whom Moses wrote about in the book of the law, and whom the prophets also wrote about. He is Jesus, son of Joseph from Nazareth." "Can anything good come from Nazareth?" Nathanael asked. "Come and see," answered Philip. When Jesus saw Nathanael coming to him, he said about him, "Here is a real Israelite, there is nothing false in him." Nathanael asked him, "How do you know me?" Jesus answered, "I saw you when you were under the fig tree before Philip called you." "Teacher," answered Nathanael, "you are the Son of God. You are the King of Israel." May the Lord bless the reading of His word. Mabugto, the Holy Gospel for today, which is John chapter 1, takes very early in Jesus' ministry. Amo po ini ang time nga nanmimiling hi Jesus or nagagather na hi Jesus sa iya mga disciples. And it's amazing kung paano nag-start ang aton passage. Kitaon naton He Lord, ginbayaan niya ang Galilee. Ginbayaan niya ang iya comfort zone, which is Galilee, for one purpose or for a purpose. Ano ito nga purpose, mga bugto? To find Philip. Ginbiling niya Philip specifically. Hino na din yan mga followers ni Lord. Taas ang kamay nang walang hiya-hiya. Hiya-hiya. Truly, I tell you, bugto, kung nag-alsa kan kamot, kung follower ka ni Jesus, diri ikaw ang nakabiling kan Lord. He Lord ang ginbiling ka. He Lord ang nagbiling haimo. Sugad ka ka-special. Imagine, out of 120,000 nga population han Catbalogan City, usa ka ha mga ginpili ni Lord. Specifically handpicked by Jesus. Yaknay mo sapit, special ka. Special ka bugto. Sobra-sobrahan. What are the odds, no? Ngan ano ban may da kita para pilion kita specifically ni Lord? Ngan sugad ini nangyari bugto kan Philip. Amo po ini ang nangyari kan Philip. Jesus found him. And when Jesus found him bugto, you know what's his first response? Umuli ba hiya irabalay? Waray, di ba? Bumalik ba hiya dito hadagat? Serena. Bumalik hiya, waray hiya dito bumalik. An iya ginhimo, ginbiling niya an iya sangkay. Ginbiling niya an iya sangkay. I want to emphasize this, that Philip did not just accidentally found Nathanael. No. Diri la aksidente nga ginbiling ni or nakitaan niya hi Nathanael. He looked for Nathanael proactively and intentionally.
What do we mean when we say intentionally? It means may purpose. Ginplano niya. May ginawa siya. And it is done with a purpose. Bugto, if you are a Christian, or if you're a Christian who is in school, or nagtatrabaho ka na, ada ka i-workplace, kailangan mo maging intentional. Love does the first move. Diri ka un-Christian nga maguhulat nga haranian. You are the one who should do the first move. Bugto, we have to be proactive and intentional. You go to school, what is your intention? Is it just to study? Yes, it is to study. Pero, there's more than that if you are a Christian. Your intention in going to school and your main purpose, ini gina-remind haamon nira Mama Silene, nira pastor, mga estudyante pa kami, nga, an imo purpose sa imo pag-eskwela, diri laan makatapos. Kundi makagwin ka, hin mga students nga dakan, Lord, as many as you can, habang nga ada ka pa. Ngan bugto, we took it into heart. Oh, and mga KL fans, I praise God for the KL fans nga anhi. Grabe, ini ang KL fatikang pa iniyan hadto. Amo ini ang grupo nga nagpipinan-share han word ni Lord. Ngan may da ito hira. May da ito hira motto. We are not just ordinary students. We are Christ's ambassadors. Diri la mga estudyante ini nga iyo nakikitaan, kundi mga ambassadors, mga representatives ni Jesus. Ngan sugad kahit ha imo eskwelahan, ha iyo workplace bugto, you are not just an ordinary student nga nakadto la eskwelahan kada adlaw para makapasar, para makuha ito nga degree. Kay ito nga degree bugto, mawawara la itong makakawang la ito hiya bugto. Pandinhi la ito kalibutan. Pero ang mga friends nga imo mawiwin nga dakan, Lord, it's for eternity. And it would last a lifetime. Mabugto kung kikitaon niyo, Kuya Clark. Nga daya na, adi pa, naging busog-lusog na lahiya. Kuya Nono, kakyok-yun. Diri pa di hira magsapit ni Aika, kay diri pa hira mag-uya. Mga estudyante pa nga ni diri pa pwede. Diri gadodog. Okay, sige mga bugto asya iton. So praise God han mga kay Alphans naton din eh. Ay, Tita Grace, permini naka-sunglasses. Diba? Ayan, this is, I showed you this picture, to give you a reminder, mabugto. Nga inihira, nga anini nga picture, nan-graduate na ini. So please, mga estudyante nga adi, please take this into heart. Your time in school is very short. Gutilaan imo panahon nga ada ka, ha-eskwelahan. And you don't want to waste it. Because the degree you will get again is only temporary and will only last here on earth. Pero ani mo mga madadarang nga dakan, Lord, they will last for a lifetime. And bugto, kung ikaw first-timer ka dinhi, hinon mga first-timer ka na see the hands. Wow, nakakita ako, hello. Welcome po kamo dinhi. Bugto, hinon nag-invite ha iyon mga first-timers. Palagpakantan mga nag-invite ha ira. Yan, pati ang mga gin-invite. Bugto kung first-timer ka din, or nagtitikang ka pala nga magkaroon ka niya at church, you are so blessed. Kasi nag-effort, ito nga nag-invite ha imo para bilngon ka. Ngan, diri para dadon ka ha irignuman, pero para dadon ka ha simbahan. So praise God mga bugto. Ngan ka, amazing lahat, you are so blessed kasi we have friends, you have friends that will steer you up in prayers, in Bible reading, in the use of your time, and in your salvation. And that's the best kind of friends. Yung dadalhin ka sa tamang daan at hindi sa maling daan. Those are the friends that we should have.
Hi Philip hanunga bugto, hanakilala niya hi Lord. Ginbiling niya, na dayon niya hi Nathaniel. Bagan nagsisaring hiya iya kalugaringon hanunga. Diri ko ini maho-contain nga joy ha akon la kalugar yung kailang ko ini share ha akon sangkay. Diri ni pwede nga ako la an makakilala kan Lord, kailangan an akon liwat sangkay. Ngan ang ito niya ginhimo hanumabugto, which leads us to our first point. Ang tunay na kaibigan, i-share sa'yo ang good news. Yan ang tunay na kaibigan, kapatid. Kitaon natin, verse 44. Philip was from Bethsaida, the town where Andrew and Peter lived. And most likely, Nathaniel, Bethsaida liwat na okoy. Now, diri kita maaram damo nga mga butang about Nathaniel and Philip. Chances are, based hini nga aton passage, they grew up together. Kaya they are in the same town, which is Bethsaida. And hadto nga mga panahon, dili adto uso nga nagbabarubalhin hira lugar. People didn't move around a lot those days. So, they were probably friends since childhood. Magsangkay nera tikang panbata pa hira. Ngan, they probably went to synagogue together, and every Sabbath, they go there together. They probably went to school together. Upod-upod hira, Ngan, it's also possible nga mga fishing buddies sira. So magsangkay good talaga hira mga bugto. May naka mo dito nga mga sangkay, nga tikang pahan elementary, kaupod lagi hapon niyo. Waray na. Sige, okay la ito. Ayan, so Nathaniel nga ni Philip, an ira band, na-strengthen hira, tungodhan, ira pinagsamahan, tikang pahan una. Pero bugto, if you're just going to base our friendship han pinagsamahan naton, diri hiya enough, diri hiya maglalast. Kasi kung kikitaon mo sa ning panganin niyo, bagat diri na niyo nakikita niyo mga elementary friends, di ba? Kasi it's not enough ang mga experience niyo together han una. Mawawara lagi ito. Ang mga lasting kinds of friends talaga, ang mga nagiging deep talaga ang class in friendship, and parehas ka mo faith, and nagja-journey ka mo together nga dakan Lord. So, yak na yung mo sa pizza, salamat. Ay, master ka Hino din makaka-testify nga kapag may dehera good news, anira ginayak na niira kasangkayan. If you're going to scroll back dito niyo GC or iyo Convo, makikita niyo dito, ato mga picturehan samad, kay mga adon picture niyo graduation, adon picture kon may nag-chat iyo, aminin, screenshot di ba? So ano yung unang giniistoryahan, ano yung mga kasangkayan? And it's really normal, it's really natural that we want to tell people about the things that are happening to us. The same was true kan Philip. As soon as he encountered Jesus, an iya ginhimo, gin-share ito niya kan Nathaniel, iya sangkay. Waray pa man ito messenger, kundi gimbiling talaga ni Philip, Nathaniel. Diba? Philip didn't wait. He did not even hesitate. But he shared immediately, right after nga nakilala niya hi Lord, immediately, he shared the greatest news possible, and that is Jesus. Bugto di bagin siya share nga ni naton ang mga chika about mga artista, aton mga sangkay, ang mga nangyayari aton workplace or di kaya mga classmates naton, mga chismis, di ba? Asay pa ba ang chismis about kan Jesus? Mas urog naton ito i-share kasi that's the greatest news possible. Jesus. Ngan amoy ng ginhimo ni Philip. This reminds me, when we have good news, whether it's passing an exam or getting a new job or having a new milestone, the first people we often want to share it with are our closest friends. So, what yung mga pictures mag-send na natin mga closest friends? Ang mga kamot, ang mga engagement, yung share nila, tapos ang mga pregnancy test, di ba? So,
hingin share ito nira or niyo ha iyo mga closest friends. A study was done in Harvard, and it answers the question, what are the keys to happiness? Ano ba talaga ang key happiness? And you know what? What they found out is that it's not wealth. It's not fame. It's not success even. Diri po kuno ito ang key happiness. What they found out, bugto, the key to happiness was relationships. Relationships ang kinahanglan han mga tao para magmalipayon. Bugto, you may look at your classmate or your workmate nga okay lahiya, nga ba't waray na problema iya, bagahin may da naman hiya trabaho, nakaka-eskwela man hiya, masaya naman hiya. Tingin ko di rin ada niya kailangan Lord, ano? Pero look at them through this lens. They are thirsty for relationship. And I'm not talking about relationship nga romantic, nga uyab, or di kaya romantic nga, or di kaya ibang klase nga relationship. They are thirsty for the relationship that would satisfy them. Ngan maaram kita kung ano ito nga relationship laan makakag-satisfy ha aton. It's our relationship with Jesus. Bugto, amo iton pinakakinahanglan, hanimo classmate, hanimo sangkay, hanimo katrabaho, ang relationship nga da kan Lord. Kaya mga bugto, this is our responsibility. Anong man ang ira background, anong man ang ira itsura, anong man ang ira edad, anong man ang ira standing ha iyo klase, bugto, your responsibility is to introduce them to the everlasting relationship with Jesus Christ. Amo iton an aton responsibility. You have to put that in your mind. We have to put it in our heart. Ngan aton mga kasangkayan, kailangan Jesus. However, may problema. Sometimes, nag-hesitate kita i-share Jesus. Hino din nakaka-relate. Nag-hesitate kita, and maybe the reason is, maybe nahadlok kita, maybe bang kita ma-embarrass, so diri na nato ni himuon, or na-awkward kita, mag-istorya about aton faith, or simply because we don't know what to say. Diri kita maaram kung ano tiyayak nun. But look at this passage that we have. Look at what Philip said to Nathanael. Maram kamabugto, adilaan din niya ni Philip. We have found the one whom Moses wrote about in the book of the law and whom the prophets also wrote about. He is Jesus, son of Joseph, from Nazareth. Bugto, ang pag-introduce ni Philip, ang pag-share niya about kan Lord, nga da kan Nathanael, about kan Jesus, is a very personal note. He shared Jesus in a very personal way, kung paano la niya nakilala hi Lord. As simple as that, ginyakan la niya, nabilngan ta na, ang ginyayakan ni Moses. Waray flowery words, diri kailangan bugto nga, may dakadayon mga iglatag nga mga memory verses. Nasa ring lahiyan na bilngan na nato ng ginyayakan ni Moses. And take note of this word, we. We, meaning it's a personal conclusion to a personal encounter. In other words, gin-share la ni Philip kung ano ang iya na encounter kan Jesus. Bugto, if you are a student, you don't have to become a theologist or a pastor or a leader para mag-share kahan good news. You just have to share your personal testimony kung paano mo nakilala hi Lord. Your personal testimony of how you met Jesus is powerful. Bugto diri mo kailangan memorize dayon ang mga verses sa Bible.
You just have to say to them, ano naging impact ha imo? Han nakilala nga na-encounter mo hi Lord. Baga-baga ba nasa rin ka imo sang kay ano, bes, nabilngan ko ng true love. Di ba? So, gadlay ito kasimple. Ano daw la ini? Kay ano bi? Di na ka na mag-share ang imo personal testimony. Sige daw, hino ang nagwin ha imo nga dakan Lord? Hino ang nag-invite ha imo nga sumimba? Naalala mo pa, Bugto? Amo itong mga tao nga diri mo talaga mga ngalimtan. Ang nagdaraha imo kan Lord. Ngan mostly, ang nag-invite ha aton, ang aton mga kasangkayan. Ang aton mga friends. An siya palakpakan ta ang mga nag-invite ha aton. Ngan palakpakan taliwat an mo aton mga gin-invite na. So Bugto, now that the classes are already open, be that friend who will share the good news to your classmates. Yan ang pala, Bugto, habang nagtitikang pala ang klase, except na imo mind, may mission ako. Before mag-end ini nga semester, at least may madara ako dinhi hasimbahan. At least may masyaran ako han good news nga dakan Lord. Yan. So be that friend. Kung may da ka pa classmate or ka workmate Bugto nga diri pa nakilala kan Lord, it means nga ikaw ang sangkay nga gagamiton ni Lord nga instrument para i-share ni Jesus. Ikaw ito Bugto, diri an imo sapit, ikaw. And let's see, kung anong response ni Nathaniel after Philip shared to him the good news. Kitaon naton, ang ginyakan ni Nathaniel, can anything good come from Nazareth? Nathaniel asked. Walay, Nathaniel. You may think nga gin-accept dayon ni Nathaniel ang gin-share ni Philip ha iya. And good news. Yet, it was the other way around. Ginpakianhan lugod niya. Philip, may na ba maupay nga mga nga mabubunga or nga bunga it Nazareth? Asya itong iyayakan. Nathaniel, he was skeptical. Nga according to commentaries, makikita natin kung kaya skeptical gihapon. Nathaniel. Kasi, if we're going to talk about Nazareth, an reputation in Nazarene is, it's poor enough. Nazareth was a forgotten town. It was uncelebrated. Most of the people who are residing there are farmers. Ngan, diri gud hira naaase. Kasi bisan na Galilee, di ba? Galilee, usa nga town nira dito is Nazareth. Diri gud kilala it Nazareth. Ngan, diri or waray gin-mention. Waray po gin-mention ha Old Testament and Nazareth. Ngan makikita gihapon naton nga if you're going to read Matthew, Mark, and Luke, kailangan pa i-explain han mga writers kung ano ang lugar nga Nazareth. In the first time that they mentioned this place. So makikita naton talaga nga diri gud maupay ang reputation han Nazareth. Nathaniel was honest enough to doubt Philip. Ngan kun ikaw bugtog, may da ka ginsharean, tapos an imo ginsharean, baga diri gina-accept an imo ginshare. Madali lang pagyakan nga, bahala ka daw, di ka man natuod. Pwede labayaan. Philip could just have left, di ba? Pwede bumaya ladayon Philip, but he did not. Philip did not leave Nathaniel. Baga-baga man lang ito may ginshishiran ka. Tapos, giniinawasan ka, diri ka ginsisin, tapos kung classmate mo, bagan diri naman niya nakikisapit haakon. Di naman niya nangangasi haakon. Damulan excuses, no, para makaistorya ka or diri ka makaistorya. Ngan, para aton madali lang magyakan nga, bahala ka daw, diri ka manatuod. Madali lang magyakan hito, But you know what? These godly friends, they don't just give up easily. Diri hira nag-give up haimo easily. Ngan kita gihapon bugto kun may ginsharan kita, diri kita dapat mag-give up that easily.
Ngan amo inin mga ungod nga klasen sangkay. Ang tunay na kaibigan, hindi ka susukuan. Diri ka susukuan. Bugto, i-define ta ko na not, friends. According to Oxford English Dictionary, ang meaning puhan, friend, is this: a person joined by intimacy and affection to another. But nowadays, because of social media and the internet, feeling ko di rin na accurate ang meaning, han, friends. Nag-iba na ang meaning, han, friends, mga bugtuano. Because most of the friends that people speak about today are unknown names and faces that are only in Facebook, that you can only see on the screen. But these are just superficial, mga bugto. Ani mo mga Facebook friends, dili talaga ito ni mo mga sangkay. Kasi sa ring mga ni Oxford, may intimacy and affection dapat to one another. So the things, the friends nga may nakita Facebook, no? Kung dito talahera nakikilala, they're just built on a shallow ground. They're not really what we call true friends. Let's define what friends really are based on the Bible. Bugto amoy ni ang ibig sabihin han sangkay. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. That is what the Bible tells about friendship or friends, bugto. Pirmi ka hihigugmaon, ngan diri ka babayaan haorasan kagipitan. There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. May tinatawag kita nga mga fair-weathered friends. Idiom ini English nga mga weather lang nga mga sangkay. Aadala kapag malipayon ang tanan, pero nawawara kung makuri natim ginaagihan. 'Di ba? Ang kanta nga ni nga all by myself, 'di ba? Ang tumawag ko no yatas nobody answers. Oh, masasakit man ito, no? So, amoy nin mga fair-weathered friends. Ang nagka-come and go la. Pero maaram ka mo, bugto, madidiscover naton kung hino talaga tat ungod nga mga sangkay when we are in trouble. Kapag aada kita, hakukurian. And Philip was that kind of friend. So, God, ito nga klase Philip nga sangkay. Hindi niya iniwan, hindi niya sinukuan si Nathaniel. Though Nathaniel doubted him, gin-question niya Philip, and even though waray nabatian Philip nga, thank you, miski thank you naman la, kan Nathaniel, waray niya bayai iya sangkay. He kept his purpose. He kept his mission to bring Nathaniel to the Lord. Nga nanon iya ginyakan? Come and see. Nasa ring hiya dintuhan aton verse. Ayan. Come and see. Han 1967 mga bugto. May kita usang nga writer, he's Stu Weber, nga nagkuan na niya, nag-ranger, nangadriyaan niyan mga sundalo, armyhan sundalo, US Army Ranger School. Ngan may dad to war ha Vietnam that time, 1967. Ngan, an ira sergeant, may daha ira gintutdo nga duwa nga butang para maging best nga soldiers hera. Ngan para makag-survive hera during han war. Ang unang gintutduha ira, dapat ma-overcome niran ira mga natural fears. Anira mga kahadlokon. Ang ikaduwa, kailangan nira mahibaruan kung gaano or ano ang may endure nga stress han human mind ngan han body. Ngan siringhan ira sergeant, kapag maaram ka mo nga duwa nga butang, you will be the best US Armies. Ngan makaka-survive ka mo. Before gin-dismiss inihira, han ira sergeant,
may pinakauna nga order an ira sergeant ta ira. Ngan you know, ang pinakauna nga order han sergeant ta ira? It's this. Find yourself a ranger buddy. You will stick together. You will never leave each other. You will encourage each other. And as necessary, you will carry each other. That's the first order of the sergeant to the soldiers. Mga bugto, makusog naman hira, di ba? They are prepared mentally. They are prepared physically. Pero, amo ini ang pinakauna ginhatag nga order ha mga soldiers to find a body. Diri ka mo pwede mag-usahan, you need a ranger body. What's the lesson from this? It was the Army's way of saying, difficult assignment requires a friend. It mga magkuri nga sitwasyon, it requires a friend. Because together is better. Siring pa nga ni Ecclesiastes 4:9-10, di ba mga bugto? Two are better than one. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Siring pa didihan Ecclesiastes nga, mas maupay talaga kung duwa ka mo. Kasi kung matumbaan usa, may mabulig ha iya. Ngan makaluluoy ko no, ang tawo nga matutumba, tas waray may mabulig ha iya. Ngan bugto, hino ang klase nga masangkay nga maasahan naton hini, an aton godly friends. They are the one nga magkukumit, nga magiging intentional hapagbuhat ha imo kapag aada ka hakakurian. Amiton purpose and cell group naton mga bugto. Ngan, true friends it mga uwag nga sangkay, they don't see you as a hopeless case. Ito nga, waray ka na pag-asa, diri ka nira ging kikita nga suga dito. Kasi, bisan makitaan nira ang pinakaungod nga imo kulay. Makita nira ang imo mga batasan, imo mga diri ka naghuhugas sa tiil. Diri ko naghuhugas sa tiil. Hani mo mga flaws, mga bugto. Bisan ito nira makitaan mga bugto they're not going to condemn you. They're not going to give up on you. Instead, they are going to point you to Jesus. What I'm saying here is, adibugto, they are not gonna tolerate your wrongdoings. Dere ka nira ito-tolerate han imo mga wrongdoings. Instead, anon ira hihimuon? They will point you to Jesus. Ipo-point ka nira kan Jesus. Siring pa nga ni Philip, didi, come and see. Pakade. Ibilong tayo Jesus. Didi ka kan Lord. Diba? Kaya, kung may da kita ginawin, nga sangkay nga da kan Lord, bugto, ayaw i-point out an ira mga flaws. Ayaw i-point out an ira mga kamalian. Uy, ayaw na pag sinigarilyo kay malain ito, sala ito. Uy, ayaw na pag binoyayaw, uuluron timbaba, may nga to ka impyerno. Kung himuon tayo niya bugto, instead of winning them, we will just drive them away. Your responsibility is this, to love them, to care for them, not to judge them, and to point them to Jesus. Amula ito bugto, an aton responsibility. Ngan hi Lord nala bahala mag-change haira. Maman siya ito, ba nag-change naman ako, nag-iban-iban naman akong pagiging attitude. Yung prepare kahit ito sa leader bugto. Ayan, so amo ito natin responsibility to love them, to care for them, and not to judge them. Amazing na mabugtuhan kasi an iyong mga atingan kuya nga adi at church, diri ito hira mga perfect, hanuna. Sugad haakon, parag-attendhan, street party. May dalawat din nga iyong mga atingan kuya nga, tagduwa-duwa no uyab hanuna.
Tapos may dalot didi, makikita mo kalsada, nagpipinan sit-sit. Di ba? Pero tungod, han mga sangkay namon nga waray sumuko haamon, we thrived and we are still here, already transformed by Jesus. Still in progress, pero malayo na. May na mga changes sa amon. Kaya, huwag kang sumuko kapatid, kasi hindi sumuko si Lord at ang kaibigan mo sa iyo. Ayaw pagsuko. Anira man lang ito pa kay bugto for you to become the best version of yourself. Your godly friends will help you become the best version of yourselves. Naalala ko ato bugto, may da ako to time han college nga nag-isolate ako. Wari naka-attend cell group. Tapos gingkadto ako ni Karen tas ni Ate Aika. Nasa ring manira, direct to the point nira. Ano man ati Jess, sa tingin mo nag-glorify ito ni Lord? Amen. Masakit niya bugto, pero I thank them for being so honestly brutal to me. Kasi that is the point nga bumalik ako. Nga da pag-attend, nga da kan Lord. So thank you, han mga tao nga nagre-rebuke haaton, nga nagdidisiplina haaton. Kasing naton, nauurit lahira aton, diri bugto, love ka hinira, asya ginyaya ka nira haimot ka matuuran. Diba? Sining pangani, sa upay nala, pamatian, an magsakit, nga ginyaya kanit sangkay, kaysa an mga kisses of an enemy. Mas maupay nala ito bugto. So praise God kung gindidisiplina katem sa leader. Praise God bugto. Kasi karuig laniret imo ikaw upay. Ayan. So, mga bugto, before ka makaliging ka na, hainin mo biniluranan. Before ka makakaget church, before ka igigay, ginampuan ka ay hanin sa leader, hanin sa spike. Nag-prepare ka na kaya ang pray niya mo. Eventually, it's what Philip at kaya nun. Then, Philip said, come and see to Nathaniel. Adip ko anak niya. When Jesus saw Nathaniel coming to him, he said about him, here is, and there really is Israelite. There is nothing false in him. If we're going to see this verse, nakita ni Lord, Nathaniel, nga tiharani at haiya. Maybe Nathaniel was approached. Meaning, after they talk, after nag-negotiate Philip na Nathaniel, naglalat at hirat, naging binilin na Jesus together. Leading us to our response. Ang tunay kaibigan, sasamahan kang mag-grow kay Lord. In my entire life, bugto, I've met lots of friends along the way. Damo na ko mga naging sangkay. Tigang pahan elementary, nga dan ka high school, tas nag-college nala. May mga ngaran pagulitot amon mga grupo. May dito mga ngaran na yung mga circle of friends. Mailig kita ito, mga girls. May da kami hadto, cute fairies girls. Hala. Hanalaman, sorry. Hala, CFG. Tas sa high school, may da kami mais, tapos LCLEC, tas Lodgely. Tas sa college, may da kami mga the braggers. Mga kuwan hambo. Tas 6-seaters. Aman to ng mga grupo. Pero as I look back, nag-promise kami atun kada usa nga we will be best friends until the end. But our lives were never the same. Nag-iba na talaga. We barely talked. We went to different colleges. We had our own lives. And sometimes, nagkikirig ta nala, pero there are no deep connections and deep conversations anymore. Nakaka-relate ka mo, mabugtuhan yung mga elementary, high school friends. Bagan, aada na lahira as group chat, yung messenger. Di ba? Kasi, adin ka matuuran mga bugto. All earthly friendships we have will fade away. But the godly friends we make will stick with you through your ups and downs.
hiraan magpapabilin bugto. And siya, I always say this, I am so blessed to have friends who are with me along this journey. Bugto, proven and tested na ito. Ang mga tao nga nagpapadayon nga da kahasta, ang mga tao nga an ira sangkay aadha church. That's why I always thank the Lord that I have the Exalt, the Chosen Ones, the D Group, the Seasons, the SFCA family. Kay bugto, when you get older, kung mga estudyante pa kamo, diri pa kami ni maka-relate. Pero when you get older nga ni bugto, life becomes more lonely. And having a friend helps a lot. Amen? Having friends means a lot. Ngan bugto, paano nala? Kunwaray ka godly friends. Kanya-kanya nala ka mo kinabuhi. Kanya-kanya nala ka mo bala nala. Mga kinabuhi nala ko. Ngan bugto, I am so blessed kasi nakabiling ako itong mga klase nga sangkay dinhi at church who will be with me nga datak kalagas. Magsisinel group nga dat kalagas. Magsiserve nga dakan Lord nga da kalagas. Bisan nag-iingka-ingka na. May da na mga kuan dida, cane. Ano cane? Tungkod. Tungkod, di ba? And siya, I understand Paul when he said in Philippians 1:3, I thank my God every time I remember you. Hallelujah. Sige daw, yak na anay mo sapit. Hito nga verse. Nakikilig ako na pastor. Hai mo sa leader, yak ka nito. Kaway-kaway mo sa leader. Hai mo sangkay. I thank my God every time I remember you. Kasi bugto ka kukuri mag-serve kan Lord nga nag-uusahan ka la. Kailangan ta ang kada tagsa. Kailangan mo ito nga imo sapit. Kailangan ta ini nga church para mag-thrive kita, mag-grow. I always remember this bugto nga illustration nga ginshare haahan una. Nga di ba ang walis tingting? Diri ka makakagsilhig kun usa lang nga tingting. Di ba? Kailangan damo ka mo, nakakumpol nga nakahigot para ito masiphid nga mga hugaw. Diri mo kaya mag-usahan. Kailangan naton sat usa. An siya, usa nga mga ginpapasalamat ko talaga kan Lord, and community of believers that I have. The friends that I have in the Lord. What a blessing it is to have people around you who will not judge you just because you made a mistake. Or babayaan ka kay may da kamalaing nga batasan. And instead of leaving you, condemning you, or judging you, they will stick with you. Godly friends will not give up on you, and they will walk with you in this journey. And siya, discipleship, mga bugto, or winning souls to Christ, it doesn't just end when you introduce Jesus to them. Siring panganin amon cell group at Chosen Ones, diri la dida nag-i-end and discipleship and pagwinhan kalag. You have to walk with them through the fire, through the hills, through the valleys. That is what your cell group is, bugto. You grow together. Inibugto amoy ni aging tatawag naton na its cell group, they become a family to us. And you become a family to them. Ngan ano po ang ibig sabihin ng pamilya? Ibig sabihin po bugto, pan forever na itong relasyon na may ada kita. Pan forever na, nga dapat kahasta, nga dapat eternity. That is what our cell group is, bugto. They become our family. At siya nga niit mga cell groups din may na mga tawagan. Hitira cell leader, the cell member. May da, ang mga anak, mga anak. Tapos may nag-cancel talaga. Amen. Hay nun mga anak, di ba? Mga cell leader, asya tawag niyo iyo mga cell member. Tapos kung mga kabatid, mga tagagawas ito, maya ka nung anak, dako naman iya anak. May naduwang time, ada. Ginyak na,
Ang mga anak naman, na niratawag era sa leader, Mami, kung mayaro yaman, kung maoro pa yan snack, kung parupansit kanton, Mama, tapos kung tinapay, Inay. Talagang tawag akong Inay. So, pero mga lalaki, kaya niyo diri mo, tatawagan ni Kuya Noel nga, Papa Noel. Masari Kuya John, Papa Noel. Mga babae natin ni Africa mo. Ay, nagsanga-sanga na din yung mga pamilya natin. May din natawag nga lola, may din natawag nga apo, apo hatuhod, dada. Damo lang ang mga klase. Pero praise God ito, mga bugto. Kasi, having a cell group assures you that you will have friends for a lifetime, even until eternity. Praise God, mga bugto. And tonight, someone is going to share to us her testimony. How her godly friends impacted her and brought her to Christ. Ngan tungod dito, mapabaptize na hiya nga Sabado. Praise God. Let's welcome, and ako na po, Ate Matet. Naka-uniform pa Ate Matet. It is a privilege po to be here, and I would like to honor Pastor Simon and his wife, and I also would like to honor my cell leader. Hi, Nay. Hi ka na. Hi, Nay Saline. I am Mate from the network of Lola Jessa. So, life before I met Christ was meaningless. I grew up in a broken family, but having a broken family was not a big deal anymore. Bata pala kasi ako, bagat open-minded na ako. Since then, I already knew that there is something wrong with my parents. Waray ako may nasasans na gugmahaira, nga duha, pero wala ito akon kay bata pa man ako. But despite of our family setup, I never felt that I am not loved. My parents provided me with everything that I need and wants. So, never ako nag-complain ng kinabuhi na may ada ako. I was the only child, and I am always the favorite. Since ako yung unang apo sa side ng mother ko at unang pamangkin and first granddaughter sa father side ko, being the second is never an option, haakon. I always get the attention and love of my family. Not until when my mom and dad had their own happy family. Okay na unta ko nagbulag lahira, kaso nagtindog yaperan era sarili na pamilya. Yan, I battled a persistent sense of inner emptiness. I kept on asking God, dira ko tumatang, na parang hindi naman ata patas to Lord, saan ako lulugar sa pamilyang to. Hindi ko na pakiramdam ko dati ay para akong ninanakawan. Hindi ko na alam kung saan ang lugar ko sa pamilyang to. And as a papa's girl po, is it really painful seeing your dad being so happy with his new family? And I never seen him like, sugad ito kalipay na kalipay haamon. Takay, legal kami. Nauna man ako. So, nung nagdadalaga na ako, my parents was not aware of my whereabouts. When I was in grade 10, I turned to alcohol as a way to numb the pain. It became my escape, a temporary relief from the weight of my reality. I was going further into a darkness that felt impossible to escape. Since nag-i-explore na po ako ito ng mga time. Gusto ko kasi makuha na atensyon na akong parents kay baga perminala ako nag-good girl, baga gusto ko naman po maging kuan bad bagan kuan la gusto ko lang takay after tong pandemic po tas bagan abri na klase so bagan new me yung kuan pero during
despite ang mga choices na nahimo ko, God had a plan for me that I could never had imagined. God uses Rich and Noel as an instrument para makilala ko ang Panginoong Jesus. Charis. They are my grade 10 classmates and I had always seen their faith as something distant and foreign to me. Kaya first time ko maka-encounter sa gadaira, as in guys, napausa nga nito kay bagahaya na nga panahon, may dapangan siguro dito nga guys, na bagat ka gentleman, ka mabuligon, as in, gaditan hera, nga tuman ito Noel, the most gentleman in our class. Guys, ganun. No, tapos, kung ito hira, pero may tira ano yung tawag, naglilimpyo bisan diri hira sweeper. As in, okay. Kaya, hira, kugiha first time makabatihan worship song. Kay Harom, nagkikinentay ito hira duha. Haligid during vacant time, nagigitara si Noel, tas si Rich nakatatira duha. Tas itira to pero may kanta, Heart of Worship. So papausa ako ito, lang, ginatawin nga duduha, bagat may kakaiba haira. Ngan, there were times I overheard them talking about their faith, sharing stories about how Christ had changed their lives, and for the first time, I felt a flicker of hope. I had always heard about Jesus, but never really understood the depth of his love and grace. The next few weeks, Rich invited me, my best friend pala, to Bible study and Sunday service. And my best friend texted me, na nasa, diring iya nga, gini-invite ko no kami ni Rich, Sunday service. So, I was really hesitant, pero I couldn't ignore the pull I felt during that time, so I accept the invitation. But the funny part is, ang akong best friend po, wala iya tumuloy. Wala iya tugutan. So, nasyak na lang kung aga, pag-chat ko, na sila niya, alamat, sorry, direct tugutan kayo, nag-away kami ni mama. So, kami ni Rich ang nag-meet, nagawas, sasaman ako, halagang, kay diri, ganda ko, makatungawrik sang kay, diri ba man good kami, close po ni Rich. So, to make the long story short, dinayon ako din niya church. Yan, the sermon spoke directly to my heart. I heard about forgiveness, about how Jesus had come to heal the brokenhearted and set the captives free. For the first time, I understood that I didn't have to be perfect to be loved by God. I could bring my messy, imperfect self and find grace in His arms. Slowly, I began attending church with them and made a decision to surrender my life to Jesus. I confessed my sins and asked for forgiveness in that moment. I felt a weight lifted off my shoulders, the burden, shame, the guilt and that I had carried for so long po. Pero, hindi po dyan nagtatapos ang laban. All the more na nadaw pa ko kamatuuran, all the more gihapon ako gibubulnatan kaaway. I can still remember niya kanina wal haak before, na nakiwaan kaaway, hay mo kinabuhi, kay nahirani ka na, hakamatuuran. Kay hadto, nakato ka pa darkness, bagat chill let hiya, pero kay tungod nga nakato ka naman, tay ka, didi ka! So, very true ito yung mga bugto. Mas natatempt ako hadto, duro, as in. Kay our gatherings with my worldly friends are often involved around drinking, partying, sound wave, so get it out temporary pleasure. And in this environment, I found a false sense of belonging and validation. They normalized unhealthy habits, making it seem as though this was simply the way life was. Their choices and attitude mirrored my own. The more I engaged with this crowd, the more distant I felt from my real purpose. Pero patuloy pa rin po akong nag-church noon. Pero patuloy rin ang mga maling gawain. Tas naalala pastor. Naalala ko kasi, nag-Bible study po ako. Nag-Bible study ako, tika nga ko hapyan. Nag-attend po ako doon pamatron. Tapos Saturday po adto hiya. Tapos during that time, takay Saturday, tapos ang pamatron odtong. Tapos naana ko, di kasi ito akong utak, pag Saturday, magpa-Bible study good ako. Takay na-tempt talaga ako na akong mga friends nga, red horse kita ka. Inungan po ito niya natambo. Tapos, so nakainom ako. Tapos, ano akong friend, nasaringan ako, guys, tama na kayo, may Bible study pa ako. Tapos, tapos, hala, tapos si ate girl, inom
ako, tapos ito. Tapos nasaring mo na akong friend nga guy, matit ayaw na paggadto kay nakainom ka na, inaano ka, nagkasala ka tapos mapa-plus points ka na lang. Minus points, tapos inaano, ayaw na paggadto, pero may dapo talaga adto kuan, like may purpose adto ko kaya nako matin. So habang hina ka nagtoy pastor, like tulalala ko. Like kaya nakainom ako, tapos ito hirarich ka na, hindi ko talaga inaasi. Kaya syempre guilty man hi ate girl. At sa pag-attend ko po yun, praise God, kasi ang topic ito rapture. So kasi pastor, grabe, first time ko inig, siwala takarada. Inairainin maaram, tapos hindi tinawala pagod ako ininiyo. So, makusog talaga ang kaway. Pero, mas makusugan akong Ginoo. God uses Rich once again to remind me that life I was living is not the life God wants me to have. We cannot serve two master. Sige pag pinarty-party, sige lot praise and worship di ala, diri ka dito po, di matit. That's the truth po. Tapos naalala ko pa po, gin-rebuke ako ni Rich. Matanda ko concert. Pero slight lahiya. Kay, bagan, ginsandan ako niya Bible verse. Takay kaagahon na doon natin ako concert. Pero na-church na po kasi ako doon. Nasa rin Mania. Nag-submit ka ng leader. Tapos ha? Ano nag-exasubmit nga? May daito ka. Akala ko kasi school na nagsasubmit. Hindi, alam mo, ano yung sasubmit ko po? Tapos, gintagan ako niya Bible verse, Romans 12:2. Wala? Ano ito hiya? Tapos, so bagan, naurit ako adto kay syempre bago pa man good laliwat ako. Bakit feeling ko na pakialamero man iniya. Sorry na, Rich. Pero, amo na ito yun. Pero niya pag kuha na akong rebuke, diri ko na feel ngaging kukondem na ko niya as in diri po. Ngan, as I look at Bible verse na ginatag ni Rich, may something ako na tabagat, may mali. Little did I know God is already speaking through it. And I find myself crying and confessing my sins to God. I realized that my past mistakes and failures didn't disqualify me from God's love. Rather, they were part of a journey that led me to His grace. My identity was no longer bound by my brokenness, but was rooted in being a child of God. That ginamind ako ni Lord nga that no matter how far one has fallen or how broken one may feel, God's grace is always more than sufficient. Ngan kunan una po, may gingamit ni Lord para ma-win ako. Ito hira. Yan na naman ako na ang ginagamit ni Lord para maging instrumento mga tao gyapon. Ngan usa ito gihapon akong best friend ni Mayril. Ito man, ito hiya na. Akong best friend na halagin rineject ani ako to niya kapira ka beses. Pero praise God after grabe Lord, praise God. Tas ito ni Carilo gin-invite inihiya. Gin-invite na ako niya True Love Waits ni Rich kay classmate ito na ng grade 11. Tapos nabuo po ang amon circle. Hala wala dire John nabuo namon circle of friends tungod pag i-invitehan kada usa. Yes po. So, and also, exactly 2 years ago, this September, my life took a turn that I could never imagine. It was in that month that I was first encountered Christ. And now, exactly September gihapon, same month kag nawin ako, is the same month na igbabaptize ako. Ngayon, na-discover ko liwat kagab-ila during na nagpa-time alone kami ni Lord. Same date, exactly 2 years ago, September 18, 2022, and first time ko nga nag-church nganhi. Ngan, adi ako yan na, nagte-testify, han kamao ba yan Ginoo. And, yes, naman ang True Love Waits. Akon po ito, amo nito classmate ni Rich on grade 11, and half of my classmate attended the event, and True Love Waits. So as I prepare the significant moment, I am excited to publicly declare my faith and will continue the race. His people help me find hope and purpose, and this is the friendship that reflects God's goodness. So let this be a reminder. Choose friends who draw you closer to God. Surround yourself with those who encourage you to grow in faith.
and who supports your walk with Christ. Kasi your journey, like mine, will be marked by the friends you choose to walk with. Choose wisely with prayer, discernment, and you will find that your path becomes clearer and the burdens becomes lighter po. And that's all po. Damang salamat. Praise God. Grabe ka, powerful nga testimony. Glory to God. Magpapabaptize na Ate Matet. Pati Ate Meryl na. Amen. Yan na nga Sabado. Ungod talaga hanon niya ka ni Ate Matet. The truest kinds of friends are our godly friends. Ngan, bugto, I have a question. Do you still have friends who do not know Jesus yet? Bugto tonight, God wants to remind us kung ano niya ginyakan. John 15:13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Let's all stand. Bugto, if you are here in this place and you already have encountered Jesus, this is your reminder. This is our reminder that we have an impact